कर्फ्यू थुगाई हाबगी मरालदा एमएलए जोय किशन पुलिस न फाजिलुरे कर्फ्यू न महौसागी पुंसिदा चाउन अकायबा पीख्रे एमएलए फाबना टेम्पररी मार्केट साबगी वाथो उरशिनबे यारोय अथुबा मतमदा पॉलिटिकल पार्टी सिंह सिविल सोसाइटी सिंह यावबा मिफम अमा कौदुना खननबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट केस चाउमना फोंदोख्रे अमदी हंदकता यूआर हाबगी थौदोक्ता लेखिद्रबा अमदी असोपा नंख्रबसिंगदा सरकारना लुपा लाख मंगा अमदी अतै कॉम्पेंसेशन पीगनी हाइखिबा अदु थबक तोंथो हाइना तक्शिली मियंग ताबिरबिसिंग तरामना ओक्चरी हौजिंग मपुंगोइबा पाउसिंग पिजरी कर्फ्यू थुगाई हाइबगी मरालदा एमएलए जोय किशन पुलिस न फाजिलुरे ngasi upung tara khare helkba matamda MLA joy kisna luchingba mioi kyana thangal kechel fauduna chatnana ba honarapada police na curfew leidani na chatna ba khangan ke MLA masana luchingba yamna ba mioi kangbu aduna police ki athingba dunam khaiduna chatpa horake स्पोर्ट मैजिस्ट्रेट फाउब लाक्तुना एमएलए की खोंगचत अदु तोकना बखंगन बदा यादबदगे कर्फ्यू थुगाई हाइबगी मरालदा एमएलए जोय किशन पुलिस न फाकी यारे I order to thugare no I fight if you want to arrest me you can arrest me because I am breaking the law I will be obstructing the temporary market said if you want to arrest me you can arrest me right Baka lagminaba mioi singna nungna thaduna police ngadu handokina ba khonake police ki maike dege su tear gas kaptuna miyam adu control tawke ngasigi thawdok aduda nungna panduna miyo ani soke police na faraba matungda MLA joy kisna pawmi singna phongdokibada maki khongchat asi miyam gi yaifana bagi damaktane maki khongjang hanbalaitana changsin gani haike यामना पामनद्रबा मसिगी मायुक्ता हनबा लेतना चगगनी गवर्नमेंट ना मखोई आई फाबा आई जेल थंबा आई मथक्ता एनी एक्शन लखबा यागनी अदुबु आई ने ngasi तौरिबसे गलाइबा गवर्नमेंट नसिना बीजेपी ओपोजिशन एमएलए अमना तौना उरे मखोइना मसि प्रजा मयाम गी आई से मणिपुर प्रजा मयाम गी मिहु ने हबसे कौरे अदुना मधु दमता चपताना आई असल लखबा नहीं आई चपताना आई पुलिस न फाजिलुबा एमएलए जोय किशन नुंथिलदा थादोके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीआरपीसी की सेक्शन 494 की अथिंगबा मरक्ता एमएलए ना मियाम की खोंगचत अमा लुचिंगदुना लापदा खुदोंथिबा थोरकपा याबगी चिंगनबा लई हाइना महापु सीआरपीसी की सेक्शन 458 की मखादा फाजिलुबनी पुलिस न महापु नुंथिल पुंग अनिगा मिनिट 30 रोम चप्पा मतमदा इम्फाल पुलिस स्टेशन दगी पुथोलगा सीजीएम इम्फाल वेस्ट की ममांगदा पुथोके पुलिस की माइकेदगी कोर्टा एमएलए दा खुदोंथिबा थोलबा याबगी चिंगनबा लैबदगी फाजिलुबनी अदुबु मदुगुंबा फिबम अमता लेरमजे हाइना थमके फिबम अदुदगी कोर्टना महापु कंडीशन अमता थमदना थादोखिबनी पुलिस दगी थादोरबा मतुंगदा महाकी युमदा पांगथोपा पाउगुन बिफम अमदा थंगाल कैथेल लंबिदा कैथेल संग साबगी थबक असि लेप्त्रिबा फाउबा महाक मसा यावना तागदो अमदी मियांगो खुसमनदुना खोंजंग चंगसिंखिगनी चीफ मिनिस्टर ना निंखिबा खुदिमक नमदुना तौदबा यादे हाबा वाखलोन असि सुबनन शासन की थवोंगनी फोंदोके सागरिबा समिति आइना मुक्सु पंजरी गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप से उथोकपनि हाइतारे अखोइना लैरिबा मणिपुर की मेशिनरी सिंजे गवर्नमेंट मेशिनरी सिनरगा प्रजाना पांगेरा पामरा प्रजाना नुंगाइगेरा नुंगाइरोइरा सीएम ना लेपख्रगदी मदु अदुम तौनिना नंफु शासन अमा तौसलपने से सीनी आइना मयामदा हाना हाइजगरे अदुना मसीनी थमिबसे अखोइ चांगिबा खोंजंग से आइंगासी तदोगेबर प्रोग्राम मयाम सु लौथोकप लेरमगनी अदु अमुक अखोइ मयाम तानारगा अखोइ प्रजाना पामदबो मफम
मियामना पाद मफमदा टेम्पोररी सेट से साबगी खोंजंग से आई हनब लेरोई Kaitel sabagi wato asigi matangda thangmaiban leriba club singi apunba body oidiba thangmaiban United Club ki mifam ama koyatong polem lekai ima panthoi bisangneda pangtokre mifam aduna waret mari lauki waret sing adugi manungda Kaitel sabagi watok asi nakal animangna hayeng fawbi manungda yananaba lambi ama purakadabani Karigumba hayeng fawbi manungda yanaba purapa ngamdrabadi lakliba ningthokaba numitagi bazar area public curfew lauthokani Masi fawbada nakal animakna yanaba purapa ngamdrabadi Manipurda leriba CSO singaloina na akanba khongjang changsingani haina club asigi wangangloi El Pratapna phundrokli Pam sawi yengaga himaibu singi tadri makama sami si warep si krigumba gamena na thaiduna sakku targadi mathangi ni do kauna mita bazar pumba abai curfew lathoni wena mathang tawadi abai Manipuri civil society organization maira pai mayam singi mateng ni rogani haba wafam sin ni bulina na akan makung section ba United Club na kung section ba wala Amaromda Thangal Kaitel the temporary market set sabagi matangda thangmeban kendra ki MLA Joy Kisan amadi Manipur Sarkar ani ki marakta chawna mukna balak patagi pamdaba thudok thokpa yai khanduna Manipur Sarkar na section thorang lokot pa oina ngarang numidang wadam pung taruk tagi khuyathong nagabapal lambi kasturi thong amadi ima Kaitel ki mafam singda matam kaktaba curfew thamkibadagi mahusagi punsida chawna akaiba pikre mafam kyada police na akan mamongda section thorang lokot ki Curfew manung da kanaguma miyoi amata mayum nagi mapal thokpa yaroi haina athingba leirabasu wathok oiriba Thangal Kaitel gi lambi gi nakal da sagaliba temporary market set sabagi thabakting asisu adumak chathaki Thangmaiban kendra gi MLA Joy Kisan fakraba matungda masingyam labam yoi kyana nagamapal rims corner da police ka mungnaki Miamgi iho lakshina naba police na tear gas sale kaya kaptuna iho horiba singbu khuyathong pukri achoba mapal fawba takthokhi mafam aduda takdogi executive member Khumukcham Anil Kumar ga unaba amada Kaitel saba yaroi haiba si Thangmaiban kendra gi miam amadi takdogi dimani haina phungdorakhi Thangmaiban kendra gi MLA KS Joy Kisan bu faba amadi sakti paide haiduna Manipur Sarkar na chathariba thawong miam na khangnare Khongjang makhatana jangshingani haina MLA TS Biswaji na phungdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthopa paw misinga unaba amada mahna wafamasi phungdokhibani paw misinga unaba aduda saruk yakiba veteran politician o joina phungdokhibada hauzi lariba ihau asi nakal anida khenaba wakhalol leibana achumba saknarapadagi thokpani sarkarna bhab tanadaba asi kupna khanthaduna warashin purakpana achumba khongtang oigani phungdokhi aduga karai no khenaba leise karai no le to tai maramdi government na sigi mathau praja gi aning ma tawna bani praja mod ani leba kanda kanan chami kana la le do khare hena mun khandara ga dai ya na tawta I will after the government project koi gi sari ji intina lefaga wafam da intina na daga satabane hena fanen kale ara ida yam kan hena Kanava Sainava Mifamipun Yam Tokpada Akai Pazadava Lakani Aduga Madu Apava Ponena hang on the Lodi MLA Biswaji na makata na phungdokhibada sakti paide haiduna Manipur Sarkar na tawnunggata tawba asi miyambu thawaidabani masidagi miyamgi ihau lakhibani miyamgi kholaw matungina MLA Joy Kisan na khongjang jangsinbani MLA asi fazan khrabasu miyamga loina na khongjang makata na jangsingani haikhi Damakta suksin graba mafam sida akuni sajala pose government na saning da badagi sigum mafam sida oro da mafam da tokselle har kanda mare yela ga mayam na pam da potagi thugaira kanda atopa political mileage lo no gi damakta tawbani haibase ai government haigane bang si pasik posakse aduna koi masigi matabang ta si Joy Kisan khadelate ngaji hauri base ai isaju yauri ai thongju dagi ne ai mafam da tade tabagi wari leite masida lairiba punamak akoi Manipur da leyu puna makse koi khantha bang amagi chang loina mak ai MLA amana haiba posak se kari lege haiba se tabi dana ai khoina government pali bani aduga ai khoina matam se kuina pala bani ai khoina loina ure loina khange haibi mong da sarpadudi
आइन की वांग चटप नत्रगसु मदु बुलडोज तौबा गवर्नमेंट की मोंग तादब नीति नियम चुमदब अखोई थवोंगने हाबसिमा आई थमजगनी अखोई ओपोजिशन द लेरिबा अदुगा बीजेपी द लेरि हारगा ngasi अखोई जि सोगलब सनबा यादबरा खबर खक्तदा अपील तौजरी नत्रगा सी हाइजरी मयामना खंदबियु हाबसि नत्तबिदा लेरिबा पोसे सिनि सिनि गवर्नमेंट गिना पामिसिना नंगिना पामन करिनो हाबसे ngasi भौदा कौबिदना हेदर नंपु हापुदे एमएलए अमबु फागनी पुनगनी हाबसि फानिबो फाजनो हाबगी अखोई लेरिबा एमएलए मसाना सु भोंदो पिरप लई अदुना अखोई ngasi लेमना मसी तोकदब लई थंगाल कैथेल की लंबीदा टेम्पररी मार्केट सेट साबदगी ओरगलिबा इशू असिदा एमएलए फाबना वारुशिन पुरक यारोय मसिना हेना चावबा इरांग थोरकनी हाना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट तेज चावबना फुंदोखरे हौजे हौजे दिल्ली दा लेबा तेज चावबना ISTV न्यूज दा फिवम असि वारुशिन पुरकनबगी दमक गवर्नमेंट ना पॉलिटिकल पार्टी की लुचिंगबसिंग सिविल सोसाइटी लुचिंगबसिंग अमसुंग एमएलए सिंग यावना अचौब मिफम अमा फमलगा कैथेल सारिबा असि मफम चाब्रा नत्रगना करमबदना हेना फगदगे हाइबदु वारेप अमन लौदुना मियांगी चरांगनबा असि लेफनबा ngamgani masina taduna government asina curfew thamjinbana kanaba fangloi ngasi BJP gi MLA TS Joy Kisana luchinduna yaningdaba phongdokpa khongchet ama chatpada tear gas kapsinduna nupi yauna miyoi mari suan kiba thodok nungaite hauziti kaithel saba pamba amadi saba pamdaba kangbu ani thoraktuna issue asi hena lusilali कैथेल असी साद्रिंगैदा गवर्नमेंट ना मियाम खंगना नोटिफिकेशन थोखिदबा खुदकता हेक्ता साजनबना इरांग असी थोरकपनी इशू असी स्टेट की ओइजरबसु सेंटर ना सेल थादरगा साखिबा मरमना क्वालिटी कंट्रोल तौखिदे हाइबा वाफम लेबना सेंटर की लुचिंगबसिंग अमसुंग पार्टी की लुचिंगबसिंग उनादुना थबक लौखत पीनबा तक्शिले हाइरी हंदक युआर हाबगी थौदोक्ता कबुई खुलेन अमदी मनाक नकपा खुलगे अवाबा तारबा मियोइसिंदा सरकारना एक्स ग्रेशिया ओइना लुपा लाख 5 पीरगनी हाइखिबा अदु थबक ओइना पांगथोक्तबना खुंजासिंगदा नुंगाइतबा पोहले चीफ मिनिस्टरना अखनबा मियेंग अमा चंगबिनबा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे हाइना देसाम जलियांग स्टूडेंट्स यूनियन अमदी ऑल इनपुई स्टूडेंट यूनियन गी मिलसिंगना फोंदोक्रे ngasi देसांगवी ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनाबा अमदा देसांगवी प्रेसिडेंट एम अंगंबना लुप अहुम असिगी मिहुत कांबो अमा मफम अदुदा चतुना अवा अना तारबसिंगा हक्थेंगना वारी सानखे एक्सपर्ट टीम अमा लाक्तुना यंगशिलबा मतुंगदा कबुई खुलेन अमदी मनाक नप खुल नमथखिबा याय हाइबदगी हौजिक मिपाइनरी अतोपा मफमदा खुंजासिंग होंगदबा अदु कंपेंसेशन पीदबना रिलीफ कैंप ता लेरी हाइके ऑल इनपुई स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट सालवल खुंबाना फुंदोखिबदा हंदक पांगथोकदरिबा रिपब्लिक डे की मांगोइनना लेखिद्रबसिंग अमदी असो अपनसिंगी एक्स ग्रेशिया अमदी कंपेंसेशन सरकारना पिथोपियु रिलीफ कैंप ता लेरिबा महिरोय कया हौजिसु लाइरिक तंबा फंगद्री मखोइबु लाइरिक तंबा फंगननबा मरी लेनबा अथॉरिटी ना सिनबियु मियोय खरना पोलम खरा मतेंग पिरकपनतना सरकार की माइकैदगी मतेंग फंगबा लेत्री फुंदोखि ऑल कबुई खोलेन शिफ्ट तौबगी चपचाबा साइट अमसुंग असिस्टेंट चपचाबा गवर्नमेंट तरफदगी फंगहनबियु सेकेंड पॉइंट हुंदु शिफ्ट तौरगदी बेसिक नीड्स अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बिल्डिंग रोड वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सिगी फैसिलिटी मैम से चपचाना फंगहनबियु हाइना अपील तौनिंगी लंबीदा कैथेल साबा असी पृथ्वीदा अमुक्ता थेंगनद्री सरकारना लखोललिबा खोंगथांग असी ग्यानिंगदे हाइना एमपीपी की प्रेसिडेंट एन सोबाकरेना फोंदोक्रे ngasi polo ground maningda leba MPP gi office ta pangtopa paumisinga unaba amada mahana wafam asi phongdokhibani mahana makhatana phongdokhibada lambi mayaida kaitel sananaba Imphal Municipal Corporation gi chairperson social welfare minister works minister amadi chief minister yauna pangtopa mifam amana lokhiba waremni asigumba thawong asi tungi mirolna khanghaunaba mari lenaba document sing museum da thamsi phongdokhi nakoi stability di anti defection law neba aduna sidum imphal gi mayai power ga chali lambi sta manipur sarkar na kaithian chani haibu wakalon je masini manipur people's party ki mai ke kanna condemn tori bije lambi da kaithian chajin bagni haibagi proceeding mayam adu da soi tori ba honorable minister sing adu conduct tori ba chief minister makoi ki proceeding mayam do museum da thamaga sigumba chahida sigumba matamda manipur sarkar na lambi da kaithian sabagi order ma thoki habaje museum da thamsi Paumisinga unabadu da saru yakiba MPP gi Central Committee na State Returning Officer oina hakraba Y Priya Kumar na phongdokibada mathang thagi tang anida pangthokadarba MPP gi party conference sida housing party gi president oina N Soba Kiran na
lamba panaba atei atopa miyoi amata chongthoraktabana president gidamak uncontest oina lauthoklaba yai haiki Thangal Kaithel ki lambida temporary market set sananaba honaraliba thabak asi sarkar gi angawba khongthangni MLA Joy Kisana lawriba khongthang asi achumbani Kaithel saba yaroi haina changsilaliba khongjangda salai apunba nupi lamjinglupna sawakani hari Pawi Marathana timba break amatang Angang haibasidi piklingay samhogadabani. Euro Kids My School Thangapat Mapalna Homely Environment ki facilities pidu na angang singda mahai tambiri. Admissions open for daycare, playgroup and nursery. Euro Kids Thangapat Mapal wangkai. Line logum si abhaba angang semsi. Break matungda taramokchari Thasi kuntarukta pangthoka doriba Republic Day gi thorom gi full rehearsal ngasi pangthokre police ki akan bacheshin thoranga loinana pangthokiba full rehearsal adda tonga ba Manipur Police IRB MR School College ki mahiri sing NCC tonga ba department ki nupi amadi nupa gi contingent band jingba tonga ba cultural troupe kaya amadi Nagaland nupi police ki contingent amasu sarya ki Manipur Police ki nupi contingent amasu Nagaland da saruk yaga dauri Kangla gi West Gate gi horaga Kangla Pauduna North AOC taraba matungda Kangla Park paring da laga first MR ground da patient ki Ngasigi rehearsal pangtholinge manungda lambi chathok chasinda athingba leiba amadi nagamapal lambi su curfew leibana miyamna chawna khudung chadaba mayona ki Laliba January Kuntaru Republic Day Nimita United Liberation Front of Asia Korko Manipur Garo National Liberation Army Hainatrep National Liberation Council na January kunmanga amasung kuntaruki lonaba ahing nungyay numidang wairang pung taruk fawba region asida total shutdown lauthokre loop sing asigi joint statement amana kongjang asida emergency service media lining lashol gamari leneba thabak thoram singdi konsiloi haidi India gi apunbada pulup lupsilhanba government of India na ekoigi top topa culture miam amasung lamsing India da Yan sinanabagi colonial policy ama chathari ekoigi lam amasung ngamkhai lepalaitana mangsilakli ekoigi yellow missing India gi thomjil lakliba missing yamlaba miyamna mutkiba yabagi akiba leire asumna phibam asidagi hingnanaba ekoigi miyam dignity leina leinanabagi damak khulai paikhatuna India gi kubam nungdagi ningkha tamnanaba honaba tarai amaromda India gi establishment na lanmi gi sakti sizinaduna masana maromdom lepchananaba yellow mi miyamna changshiliba khongjang asibu Namthananaba honari asiguma phibam asida Asia da India ge Republic Day thorom ikai khumnabagi maram leite aikoi gi yellow mi singi saktam gi mayokta leiba policy ama Asia da chathariba asi aikoi khudimangna nainaduna region asidagi India na khudum chaliba asi aroiba oina lauthoknaba punna thabak tawminaba habasi aikoi khudimaki ithauni masi fangnanabagi damak Asia region asida handak namduna pangthokadoriba Republic Day thorom asi yaningdi habagi akanba paujel ama PBU haidi KCP MC nasu Republic Day thorom boycott tawbaga loinana numidasi gi ayu pung taruk tagi numidang wairam pung taruk fawba pung tarani thoigi public curfew thamkre lubasi gi information and publicity secretary paikomba meite gi cherol amana curfew asida ana ayek fire service water supply electricity media amadi lining license gi thabakti konsiloi maromdom lengak chaba lebak amabu matau karamna India gi fibal nungda tinkibano haiba asi amuk hana paludrabasu lebak miyamna hena khangnaba wafam amani
इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ना मनिंग तंबा लेबाक मचा कया नमफुदा इंडिया की फिबानुंगदा तिनसलन के हाइबगी मयेक लारब खुदम लई असिगुंबा लेबाक अमगी रिपब्लिक डे दा एकोइना मतौ करमना सरुक याफम थोपगे हाइरी चामगा तरामापन सुबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपो कुमोन थरोक ngasi मोरांगी आईएनए मेमोरियल हॉल दा पांथोक्रे आर्ट एंड कल्चर अमसुंग आईएनए एडवाइजरी कमिटी मोरांगना सिंधुना पांथोकिबा थरोम असिदा मोरांग केंद्र की एमएलए ओरंबा सलाम गोपाल आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला एसडीओ मोरांग बंती कोंथौजुम सुसरुया के थरोम की सरगम ओइना मोरांग केंद्र की एमएलए ओरंबा माइरेंबम मनिंद्र ने इरंबा हे नेताजी हो सुभाष हाइना सहौबा इसे मयक असिदा चही 12 तरातरे फाउबद लेबा नुपा मचा अमदी नुपी मचा तरातरे नसरुक यादना स्टेट लेवल इसे चांगदमनबा अमसु पांगथोके आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर के सुशीलाना चही अमगी मनुंगदा अहुमलक पांगथोलिबा आईएनए की थोरमसी ओलक प चहीदगी हेन चाउना पांगथोकनबा होनगनी हाइखे जापानीज मेमोरियल टूम माइबम लोट पचिंगदा चामगा तरामापन सुबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपो कुमोन थोरम पांगथोकतुना सरुक याखिबसिंगना नेताजी की फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमनकी लोइनना महाकी पुवारी की मतंगदा अखंग अहेसिना वांगांग की हाइना रेड हिल 2926 आईएनए जापानीज रिसेप्शन एसोसिएशन खंगलकली थांजिंगबु थांतिंग ओनबसी कंडेम तवी हाइना लाइमिंग कोलोय अवांग मार्जिंग जिंगतंपोक पाखंगबाय इथु पाथेक अहुम नोंगदाना थादरप चेरोल अमना खंगलकली इम्फाल सिटी मनुंगी फ्लाईओवर की अवांग थंगबा बीटी रोड की लंबी की नाकलदा मियोय खरना लुखाक चगुम हैदोक्तुना थंबदा सरकार अमदी आईएमसी ना करिगुम थबक अमता लौखत्रे हाइना ISTV न्यूज़ ना संदोखिबा पाउ अदुगी मतुंगदा IMC ना लौखलपा अखनबा खोंगथांग अमा ओइना टेम्पररी मार्केट ता होटल फंबी मियोय 38 फागलुरे IMC की बायलो की मतुंग इना मियोय 38 अदु लुपा चनी फाइन थिया लगा मतुंगदा अमुक हन्ना तौदनबा पौताक पिरगा थादोक्रे इम्फाल सिटी लुनाना थमननबा होनबदा मियामना इसामा की युमनी खन्ना फताहाउदी अमदी लुखाक चगुम मफम चाना लंगतोंगनबा IMC की माइकेदगी खंगलली लिलोंगदा अथुब मतमदा नेशनलाइज बैंक अमा थमदुना मियामगी अवाबा कोहलु केंद्र सिगी बाइलोइसंग सिंग मतंग वचुनबा मवंगदा सेमगलु अंगनवाड़ी सेंटर सिंग मथौ तहलु हाइना लिलोंग लोकल काउंसिल CPI की कुमाथोय सुबा लोकल कॉन्फ्रेंस ना वारेप लौख्रे लिलोंग हाउरेबी मखाले कायदा पांगथोपा कॉन्फ्रेंस अदुदा प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम ना माइनॉरिटी सिंगदा कानाबा फंगलु अमदी फूड सिक्योरिटी एक्ट अथुबा मतमदा चनहलु हाइना सु वारेप नके हाइरी रॉयल राइडर मणिपुर की मापन सुबह मपो कुमोन थरोम ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा लमयान बसंगनेदा पांगथोक्रे थरोमदुदा मणिपुर सरकार के कंसल्टेंट RK निमाई डॉक्टर डब्ल्यू इचुअल एक्सप्रेस की एडिटर इरेंबम अरुण रॉयल राइडर मणिपुर की प्रेसिडेंट मिरेल थांगजम नचिंबा मियोय क्या नसरुया के RK निमाई ना हाइकेबदा तोंगान तोंगान सिनफमदा थबक तोरिबा मियोय सिंगना रॉयल राइडर मणिपुर लिंखतुना ngasi मणिपुर की इशू कयादा सरुक यारकली फोंदोके न्यूक्लियर डिजास्टर न्यूक्लियर की ट्रीटमेंट तौनी पोरम फाउ लेते से कमाई तौना अखोगी न्यूक्लियर डिजास्टर थो कमाई तौदोनो अदगी डिजास्टर से देखो मयामना क्लासिफिकेशन तौ मतम सिदा मी याम सिरगा याम साथिब डिजास्टर वन लवेबा मनु नत्तेबा मागी इंपैक्ट सी हानगी तो हंजलकनबा तौबदा लोकली तौबा ngamba अदगी विदिन द सेम डिस्ट्रिक्ट का मैनेज तौबा ngamba स्टेट मनु तौबा ngamba नेशनली तौबा ngamba अद इंटरनेशनल सपोर्ट तौबा अदगी मतुंगिना कैटेगरी 1 2 3 4 5 एन गाइड ओपनेबा कैथेल साबगी वाथोक मणिपुर सरकारना प्रजा सिंगदा मतम चाना खंगन हौदबदगी थोपनी हाइना MLA आई इबोहनबिना फुंदोक्रे हंदक पांगथोखिबा ओइनाम नगर पंचायत की नौना कारकलबा काउंसिलर अमदी वार्ड मेंबर सिंगना MLA ना मतेंग पांगखिबगी तौबिमल खंगबो उतपगी थोरमदा मागना वाफम असि फुंदोखिबनी MLA की युमदा पांगथोपा थोरम अदुदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना कादुना कांग्रेस दा यावक्रबा काउंसिलर मापन अमदी मेंबर 13 सुसरुक याखि MLA इबोहनबिना मखाताना फोंदोखिबदा खुंगंग अमा चाक्वत हंबदा नगर पंचायत की अचौग थौदांग लई काउंसिल सेमदुना थबक पाइखलकपदा मतेंग पांगनी हाइके अमरोमदा हौजी कैथेल की वाथोक असि सरकारना तसेंगना लाली हाइबगी वाफमदि लेते पाइखलिबा थबकसिंग थमोय सेंगना अमदि मतम चाना मियामदा खंगलमलबदि वाथोक असि चौथोकलमलोय हाइके खंगलौदबगी
ꯊꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯒꯤ ꯅꯂꯥꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯩꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯎꯅꯔꯕꯃꯛꯇꯅꯤ Khetrigaon Kendra ki ex MLA TS Nandakishorna Kendra asigi Kongpal Amom Thonggi nakal animaki lambi lekai miyam ka khusamnaduna semjinkhre matam kayagi mamangdagi Amom Thong asi gari achowa amadi macha satpada awaba mayuknaduna lakpa adu ex MLA na semjinbadagi awaba kokle haina lekai miyamna nungaiba phungdorokli National Highway Kuntra Mapangi Singzamai Parking dagi Manipur University Gate Fauba Lambi Nakal Animak Pakthoklaga Koilas Thaduna Lambi Sembagi Thabak Paikhalakpa asida Lambi gi nak yeta leiriba miyamna magi mapada nunglengoi uwa amadi gari yadaba mayam paisinduna thamliba asi numit nini gi manungda lokthoknaba PWD Manipur gi NH Division number 2 gi Executive Engineer na khangalali pochai sing asi lokthoktabat tarabadi department na police ki matenga loinana loktholagani hairi PMGSY gi makada Manipur gi oina chahi asigi Mars tha fawbi manungda environment ta so aloidaba coal mix technology sizinaduna kilometer nifurom gi lambi sem sanaba thorang tawre haina Manipur State Rural Roads Development Agency gi Chief Engineer and Babuja na phungdokre wafam asing asi Guwahati da base tawba CRRI bit cam coal mix ka punna khusamnaduna changangaida PMGSY gi makada semba lambi da sizinabagi thoram Green Road Mission hodopagi thoram da phungdokhibani Thoramadu da agency asigi additional chief engineer TS Shyam Sundar AC Brojendro ate official sing amadi contractor sing susar yaki company gi maikaidagi technology asi sizinabagi niyom sing taktuna khanganki chief engineer na makata na phungdropada technology asi sizinabana thabakta khumang chokshin badana tana environment ta kahandaba amadi miyoibagi hakjang soande haiba wafam phungdokhi Underground cable tingbana maram oiduna Secretariat feeder, Assembly feeder amadi Bazaar feeder na konba mafam singda hayang ayo pung nipan dagi nungtil pung ani fawba may fangloi haina MSPSCL gi Deputy General Manager na khangalali marakthana atimba break amamu Lauthok Sabha KM Blooming Higher Secondary School Khangaboki Lisingani Tarataruki Session January 3 ki haujare Maramasina boarding the legidaba angang sing boarding the sanglaknaba principal gi chairol amana khanganjari loinana Lisingani Tarataruki Session dagi pre nursery hangdukjare akupa marol gi dama school gi office gi khangbiba yagani principal KM Blooming Higher Secondary School Khangabo Ato lokta water tank ata sin aise kai gino magi kai ge kana bulege food grade haiba ma leye pure material na sabane masida makhalani amung lai 3 layer haiba ma 2 layer haiba ma thakna jana ba ising phaba thampham ni masigi tengsigi manung je smart oi atopa mana recycle material na saba asina manung je nan badane nan de smart oi de Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang ki ahemba fat pamdaba body ki hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal break matungda taram noksari MSU District Committee Ziribamna Jiri College bu mapung faba Government College ohelu haina takshinduna lakpa khongjang January kumanga fawi manungda government na thabak oina pangthoktrabadi hena kanba khongjang changsilagani haina Union gi President Y Sanjit na phungdokre Hirabasigi matangda January 3 ADC gi khutangda memorandum amasu mari lenabasingda pisinkhre hairi pawgi mifam aduda Jiri College Student Union gi General Secretary Y Sanjoy KSO Jury and Tamenglong District Branch ki General Secretary J Thangboy Kuki susaru yake MSU na changsila pakhongjang asida mairoi loop ani na susaru yagani hairi khong sida government gi side gi ngasi ba positive over response thamakta ba se MSU gi side gi taseng pende aduga uji haukiba January gi tang tareta akoina ADC gi khuthang da tawraga akoina reminder ma pizagibani adu ngasi ba response adu su amtu lakte maram Manipur gi mapalta leriba Manipuri sina lol amasung maitei mek chakhonanaba pandamda Bangladesh ta leba Manipuri bhasa Gaveshna o Unayan Sanstana tha asigi tara manga da pangthogeba maitei mek changdamnabada makong mathang tarabasing manamathum piduna puning thawatkhre Varugas Mange Makhongda leba Manipuri Cultural Complex da pangthokeba tharom aduda Lubasigi President AK Seram aiba hamom tanubabu
Cultural Complex Committee की कन्वेनर जयंत कुमार INA बांग्लादेश के चेयरमैन खोयरोम इंद्रजीत सुसरिया के बांग्लादेश की मणिपुरी स्कूल तरेत पांथोकबा चांगदमनबा असिदा महिरोई चामगा तरामापना सरुक याखे थासी की तांग कुमाथोइदगी इबोयामा सुमांग लीला संगनेंदा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल न सिंधुना चथरिबा 32 सुबा सुमांग लीला निंगथम कुमई इंगनिसनी 35 ngasi North Imphal Manipur Jatra Mandal gi mit ani utkre lai ibu tombi kuber Sony Boy amadi bubona chingba artist na saru yariba play asi mayai ka ba jinjakta lai chu bana imung manung da kaya gi matik shon ba amadi launam tawwa miyoi gi langda thubana khunai da kaya mo akai ba pi ba yaba gi haiba mayek sengna utpa play ni play asi gi director lai ibu tombi ni aduga play right na baba cha tungbram ni रिम्स पोस्ट खरा लोबुगी मतंगदा नियम लाना कैंडिडेट खनगे हाइबगा मरी लेना रिम्स अथॉरिटी ना कैंडिडेट खुदिमक एक्सचेंज ऑफिस ना यारे हाइदुना पिरकपा लिस्ट गी खनखिबनी हाइरी कैंडिडेट खरना चही हेले हाइना तोरमबदगी मसागी ओबीसी सर्टिफिकेट पुथोरकपदगी इंटरव्यू फंबा यहानखिबनी रिम्स की माइकेदगी नियम गी वांगदा थबक तौखिबा अमदी अचान मिराई नाइबगी थवोंग चथकिदि हाइरी थौबाल तुरेल की मयादा लेबा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की संकाय विलेज दा सकंगदबसिंगना फूरगा थमलंबा मियोय अमा थेंगनबदगी लिटान पुलिस दा पाव पिरक्तुना ngasi पुलिस स्टेशन असिगी टीम अमना लौखलगा जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुरक्तुना लायंगदी सोलबा मियोय असि चही यांखै रोंगी लेंग ओइगनी हौजिक फौबा मसक ममिंग खंगबा ngamdri Mamang चही सिंगदा पांगथोबगों ख्वारामन कैथेगी इमा पांथोइबी सना कैथेल लुपना सिंदुना म्यांमागी तमु दलेबा इमा पांथोइबी के खुबमदा तरुकसुबा इमा इमोइनुगी इरा थौनी थौरम पांथोक्रे हाइरी हौजिक सानबगी पाव बोयाई निथौजमदगी फंबिगनी ngasi sanabagi pauda plate cricket ani suba plate cricket tournament ki mapu thau thangmai bana oikhre manipur da cricket masana hena chakhonaba amadi afaba cricket sanarui sing puthoknabagi pandamda manipur cricket association na sinduna luwang sangbamgi luwang pokpa cricket stadium da team 16 na group ani thokna khajoktuna chathariba tournament MLA N Biren na thoram mapu oiduna loisenkhre ngasi aroiba numit ki sanakhiba match da thau thangmai banna PTRC pasoi part 4 bu run kumari da maithiba biduna tournament asigi champion oikhibani thau thangmai banna toss ngamduna ahanba batting tawda over 38 ga ball amada wicket loina turaga run marfu taranifal lokhi masigi pakhumda PTRC pasoi part 4 na anisuba batting tawda over kulumdoiga ball mari da wicket loina turaga run humbudara mari khak loduna match asi maithi khibani ngasi sanakhiba match asida thau thangmai bangi sanaroi lawon yambana wicket mari amadi run tara mari loduna man of the match takhre satharikiba tournament asigi man of the tournament ki mana thau thangmai bangi sanaroi P Amarjitna takhre winner were team thau thangmai banda trophy ga loinana lupa lising tara amadi runners up taraba team PTRC pasoi part 4 da trophy ga loinana lupa lising manga thoromapu singna khusinakhi futsal football Anisuba Niles Wahengbam State Level Open Futsal Football Tournament Committee Amadi Ushababan Club Sagolbal Sayang na Sinduna Thasigi Tang Kunithoi dagi Team Kunithoi na Group Mari Thongna Khaidotuna Sayang Ground da Chathariba Anisuba Niles Wahengbam State Level Open Futsal Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da Rai Bros Pangaina LLYC Lukram Lerakpu Goal Manga Ahumda Maithiba Pikre Rai Bros Pangai ki Mai Pakpagi Goal Singadu Khemena Merski Ahanba Mapal Suba Kunithoi Suba Amadi Kumapal Suba Minita Goal Mari Chankhi Atopa Goal Aduna TS Romeo na Merski Kulumdoi Suba Minita Chanduna Mers Asi Mai Pakhibani Mighty Auraba LLYC Lukram Leraki Goal Ahumadu Bhupen na Merski Taratre Suba Amadi Kunmari Suba Minita Goal Ani Chankhi Atopa Goal Aduna CIS Boy na Merski Mari Suba Minita Chankhi bani
मैच असिदा राय ब्रोस पांगई की सानरोय टीएस रोमियो अमदी एलएलवाईसी लुक्राम लेर की सानरोय रिवांग दा सेंटर रेफरी ना येलो कार्ड पीखी अनिसुबा मैच की सानखिबदा पेसु ओइनामना PLYBA कैसाम थोंगबु गोल मंगा सिनोदा माइथिबा पीखी पेसु ओइनाम की गोल सिंगदु टिकेन मैच की तरा मंगा सुबा अमदी कुन सुबा मिनिटा गोल अनि चनखी अतोपा गोल अहुम अदुना होमेश्वर धनंजय अमदी नवचंद्रना मैच की मंगा सुबा निपाल सुबा अमदी तरा निपाल सुबा मिनिटा चनखिबनी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा जुवेनाइन क्लब सापम लेरंगना क्यू बॉयज पाटसोइबु गोल मंगा सिनोदा माइथिबा पीखी जुवेनाइन क्लब सापम लेरकी माय पापगी गोल सिंगदु एच प्रेमना मैच की मापल सुबा कुमापल सुबा अमदी कुंथ्रा सुबा मिनिटा गोल अहुम चनखी अतोप गोल अनिदुना KI संजोय अमदी ओ अबुंगना मैच की तरुक सुबा अमदी कुंतरुक सुबा मिनिटा चनखी मरी सुबा मैच की सानखिबदा रियल सगोल बनना KYC कैनौ थोंखाबु गोल अनि अमदा माइथिबा पीखरे रियल सगोल बनगी माय पापगी गोल अनिदु गोलमई अमदी सावना मैच की तरेत सुबा अमदी कुंतरे सुबा मिनिटा चंदुना मैच असी माई पाखिबनी KYC कैनौ थोंखागी अमता ngareba गोल अदु एन प्रीतमना मैच की कुनमारपल सुबा मिनिटा चनखी मंगा सुबा मैच की सानगदबा पांथोबी फुटबॉल क्लब लाक्तबदगी FC इम्फालना वॉक ओवर लौखरे वेटरन क्रिकेट सही याम सिलगलबा अहल लोरबसिंग मसा मऊ फाना मतम सांगना लैनबगी पांडमदा मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लंगथबाल पब्लिक क्रिकेट ग्राउंड टीम तरेना ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना था सिगी तांग तरौम दुइदगी चथरिबा मरीसुबा 2020 मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा क्वार्टर फाइनल मैचता सेम खागेमपलीना मॉडल क्लब टीम ए सिंगा मखाबु रन मंगादा माइथिबि पिदुना सेमीफाइनल संख्रे सेम खागेमपलीना टॉस ngamduna ahanba बैटिंग तौबदा अपीबा ओवर कुंदा विकेट तरे टुरगा रन चामगा कुनिथोई लौखी मसिगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तौखिबा मॉडल क्लब टीम ए सिंगा मखाना अपीबा ओवर कुंदा विकेट तरे टुरगा रन चामगा तरा तरेत खक लौदुना मैच असि माइथिखिबनी ngasi sanakhiba match asida sem khagempoligi sanaroi biseshorna wicket ahum logduna man of the match takhre hayeng ani suba quarter final match ta dynamic sporting union kwa kaithel amadi IWBCC Imphal West ka sanagani makata sanabagi pauda District Youth Affairs and Sports Thawal Sinduna Laliba February ani amadi ahumda North East State Competition pangtolagani athletics badminton boxing amadi football yauna tonga ba masana nipanda athoi han tanagani hari February mari dagi nipan fawba MU Sports Complex Kanchipur da pangtokadoriba East John Inter University Women Football Tournament ta saruk yanana ba Manipur University Women Team gidamak Nupi football sanaroi kuntaret khale hari lalaba January kunmanga gi ayuk pung taramathoi taba matamda complex asida sanaroi singna masagi kit sing puraktuna selection trial amadi coaching yaurana ba khangalakli hayengdagi hoduna film ga mari leinaba team kayana saruk yaduna chathagadoriba second Avimpa Invitation Football Tournament ta saruk yagadaba film forum Manipur gi team gi jersey yenthokre Kongbo Bazar Leba Sadobung Lampak Pangtokadriba Tournament Asigi Matanda Film Forum Manipur gi Chairman El Surzakantana Wapungkaya Fundroli Avipagi executive guy mayami maina ba football si opening sana kadori football tournament ta basigi akogi pandamdi nisada mangaliba nisasara mangaiba awaiba jutsun aduga masi mukalausi isa panahinsi amasung sports program to sport MC tamai padi ni like the sports si yaw da bayati Kongbo Youth Organization Sindana Organization asigi ground chathariba anisuba ima panthoibi trophy men's open 5A side football tournament ki ngasi sanageba ahanba match ta YOC naharumna Eagle Eye Panjil amasino da mathiba pikre anisuba match ta SYDA laktabadagi Lucky 7 pangaina walkover fangre Thasi kunipandagi kuntramathoi fawba Tamil Nadu gi Perambaluda pangthokadaba Kunithoi Suba National Thangta Competition da saruk yanaraba Manipur gi nupa macha amadi nupi macha gi sub junior da sanaroi kuntraga taruk
junior da sanaroi kuntraga taruk senior da kuntraga nipan amadi official mari yauna punna mioi jamaga tara marina sabat team ama ngasi Imphal thadokre Sriti Olympic Association Sinduna Liwa Sarai Ground Chandel da chathariba tarasuba Sriti football tournament ki ngasi sana ki banupi ki match da Liwa Sarai na million bu goal amasino da maithiba pikre veteran ki nupagi sana ki ba match da Monsang Pantha amadi million goal amamam chanaduna draw chakre million veteran team semi final changkre Kumalampak men's team da January kunipan dagi February ahum fawbo pangthokadriba taruk shuba Sahid Manoranjan Singha Memorial CRPF Football Tournament match official oinaba match commissioner ani amadi referee tarataru khalle haina amfana phungdorli January kunmari gi nungthilpung amataba matamda khalaba referee singna amfagi office ta lagtuna match commissioner da report torana basu khangali housing asinongmu eba ingasai pau phangbigani ICAR Lampel Pataki Pangba Pauda Ngasigi Khwaidigi Saba degree Celsius Kunithoi Dasmik Ahum Khwaidigi Ingba degree Celsius Ahum Dasmik Manga Nungshita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Maiputara Matway Nungtunda Sada Yankai Nong Takide Curfew thugai haibagi maralda MLA Joy Kisan police na fazilure curfew na mahusa gi punsida chauna akaiba pikre MLA Fabana temporary market sabagi wathok loisinbe yaroi athuba matamda political party sing civil society sing yawba mifam ama kauduna khananaba BJP Manipur Pradesh ki president Tesh Chawmana phungdokre amadi Handakta UR habagi thawdokta lekhidraba amadi asopa nangkraba singda sarkarna lupa lakh manga amadi atay compensation pigani haikiba adu thabak onto haina takshile ISTV ni pizaba pau mata so sinjari miyang ta video singbo mukana khurumjari